Icyuma ku rutare. Buri umwe muri twe azi neza inkuru ya Samusoni, Dawidi ndetse n'umuhungu we Salomo. Izi nkumi mureba mu rw'imisozi igihumbi ndetse no ku isi nzima zifite ububasha butangaje zahawe na Nyagasani kuri ibi biremwa byitwa igitsina gabo. Si abagabo benshi bahoze batunze amamiliyoni y'amafaranga, ariko kugeza ubu kwigondera akawunga k'ibiceri 300 bikaba ari ihurizo rikomeye kuri bo. Ntibyaba kandi ari ukubeshya uramutse usubije amaso inyuma ukibuka ko hari abagabo bamaze ibinyacumi by'imyaka mu magereza bazira. Icyo nshatse kuvuga wacyumvishe neza. Kandi nanone ntago ntaba nciye nk'amabere ndamutse mvuze yuko abagabo benshi imibiri yabo ivubura imisemburo y'ibyishimo buri uko babonye zino nyange Imana yabumbabumbiye abagabo, uturabyo tw'isi duhora dutanga ibyishimo ku biremwa bitandukanye. Reka tuve muri ibyo. Noneho bigeze inkuru ya Murungisabe imaze kuba kasamutwe. Delila w'Abafilisitiya yateye amatako mu rw'imisozi igihumbi, yubuye amaso yisanga mu bituza by'iminiho bya Murungisabe, maze umusatsi si ukuwumyora koko arawogosha asiga umutwe ubengerana nk'uwa rusake. Nyuma yo kwisanga umutwe ushashagirana, umusaza yanazemo akagofero yikoza y'ibicu nka ruburi, amanuka nka kirishi no hasi ngo pi, akaguru kerekeza i Nyanza, rinete zisigara ku mboni. Gusa amakuru yandi twaje gutohoza ni uko Sabius yari avuye kwisurira impanga, imodoka akayitera uw'inyuma nawe akaguru kakamutera uw'imbere, rubanda kasesekara n'agakombe k'igikoma, ariko nanone akamera mu rwubati kabiri hafi aho ngaho. Mbese mama byaba ari bya bindi ngo wanze kuvugwa aheze mu nda ya nyina? Reka tubitega amaso. Ejo ni inkuru y'umuriro, wakoze subscribe, share ndetse na comment. Innocent Artist. Nyagasani mwese abahezagire, nta hejo, mwagize neza kudukurikira.